कटन मुलुग सोलोंसालिनि फरायसुलि अजन्ता बर' थैनायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैबाय। अजन्ता बर'नि जिउ फोजोबना लानाय जाथायजों लोब्बा गोनां दायनिगिरिखौ पुलिसआ खाबाय। थांनाय 1 डिसेम्बरखालि तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बागदबा गामिनि थागिबि मनरन्जन बर'नि सासेल' फिसाजो अजन्ता बर'आ गावनो गावनि जिउखौ फोजोबना लादोंमोन। नाथाय अजन्ता बर'आ मा जाहोननि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबना लादोंमोन बिनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखैमोन। बे समाव अजन्ता बर'नि मबाइल फननि गेजेरजों माखासे सैथो बाथ्राया सोराङाव फैदों। अजन्ता बर'नि मबाइलनिफ्राय माखासे इसिङारि बाथ्राखौ मिथिनानै अजन्ता बर'जों मोजां मोनलायनाय सेंग्रा गरेस्वर थानानि सिङाव थानाय प्रकाश बर'खौ गरेस्वर पुलिसआ खायो। मिथिनाय बायदिब्ला प्रकाश बर'आ अजन्ता बर'जों मोजां मोनलायनानै जुलि खालामगोननि रादाय खालामनानै आरोबाव गुबुन सासे सिख्लाजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन। बे समाव गरेस्वर पुलिस बिफाना प्रकाश बर'खौ सोंनाय फिननायनि गेजेरजों जेरा खालामगासिनो। কওকচোন অজন্তা বড়ো কেনেকৈ চিনি পায় অজন্তা বড়ো কওকচোন কোন হয় অজন্তা বড়ো কোন আছিল কোন হয় আপোনাৰ নামটো কি নাম নামটো কি নামটো কি আপোনাৰ নামটো কি নাম হয় আপোনাৰ Ulo aguay aso, ulo aguay ha. Hello. কেনেকৈ চিনি পাইছিল অজন্তা বড়ো কেমেৰা অফ কৰি আছোন তাক বুজি পোৱা নাই সেই কথাটো বুজাই দিব লাগিব তোমাৰ কাৰণে সহায়হে হ'ব তোমাৰ কাৰণে আমি হেৰি কৰিব জানো নাই তোমাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে আমাক কৈ দিয়া মিডিয়াৰ আগত তুমি বাচি যাবা হয়নে নহয় কথাখিনি খুলি তেতিয়াহে বুজি পাব কওকচোন অজন্তা বড়ো কেনেকৈ চিনি পায় অজন্তা বড়ো কওকচোন কোন হয় অজন্তা বড়ো কোন আছিল কোন হয় আপোনাৰ নামটো কি নাম নামটো কি নাম আপোনাৰ নামটো কি